Rushere Farmers Cooperative Society kandi yare y'abarisa mu Rushere Town Kiruhura District agaba Albert najyangwa amatega abire make yaterera abariso muranga kutandika kubikira ente zabe byo kuriya ombwire bwo mushana biti yagumzamo yashaba barisa kutandikaho groups ningo bukungu kugira ngo nubwo muringo gumwe bwo kubasa kuretera amategabo gatunga katare amategeko yacendera kwezi kwa gatanu twatwine twaro 23 kwezi kwa mukaga yayongera kucendera kumushana twagira bari 15 abarisa mushabwa kureba mu groups n'ingashimwa yiterana hamwe kugira ngo amategeko gaze umukoperative n'ingashimwa groups kugira ngo umwaka ronda katari mugende mwibira karumwe bitogo yashaba government kurgayo ekayamba na munonga kwegesa ebyo kwinji no burisa bibone kutunguka district government umuranga igeze kuyamba abarisa bitu bacurura umutekaho kubera sensitization kubera abakora za trainings workshops kugira ngo ibindi ahandi bari kumenya ubufatanye byo kwinjira no burisa Chairperson w'entebe ya kashatu wa Kenshunga utwashanga Rushere Town Council kandi omuriso muri Kenshunga Sub County Kiruhura District ayorekera busasi bwanyuma y'abashubuzi kwijomba barisa batari kushanisa bei y'amate bakatunga katare baitu bwanyuma batyo bakatoroka no busente bw'abarisa ekiri kuretera n'abandi bajumisubwa omwani collapsing ahabwe ibintu bitari mu mwana bumwe cyo kubanza oshanga omushubuzi yatangirira mutangi mu business na cyo abo kuba yesi n'omushubuzi nabona arondo umurumo konka aza ayamate ahereza uri price etarho achimuhereza price etarho let's amatega gangagura siringi 10 uwe ijata mateni ngagura 12 kandi atene hukugabuza sentezo acheza gatwara kuri ebintu bimurega price yaguzireta ariyo ahamwerugurira munaka y'ibwangiro mbizi ahashonga ni yemwe umunyamakuru witu ashyira mushubuzi omurushere Dickson kandi ogwashoborera nagira ngo ekiri kuretera buteyikerezana hagati yo mushubuzi no murisa no kushanga ngo murisa natwara sente ya advance barisa mabariza advance amubanga zumarayo kandi abo kujuwarera baka kusoma yo shange kuri byazayo ikizo kiretera y'abashubuzi bateganso ikindi competition ya abakari arembo rwayiguru n'urembo rwafama se bibera n'ibizubu itiyo tibesing kitabashubuzi ahashonga yo butakwatanisa ngo nahabo kushanga nibakorera companies zitari kushana ya abashubuzi kwatanisa aburishonga guteka ahatari hamwe na factories zitari zimwe nazo kandi factories zikakora beye kushana ikindi nambageni power yawe umushubuzi bageni power yawe yo kwerekera waba kwatanisa n'abandi jango urahiguru abo aba competition gashakwa kanaremesa omuri Kiruhura